Taħx missa. Jien ma tantx id-delettant tal-istorja u jisumma. Le, ma nafx, jien ma konċaw. Inselmulkom edin ħalluqa edin eżattament fit-triq id-9 ta' April tal-1942. Imma dakinhar, x'kien ġara? Fid-29 3 ajruplani tal-għadu iduru fuq Malta. Fl-10:05 jibdew neżlin il-bombi fuq ħalfar u ħalluqa. Żewġ bombi jikkawżaw ħofor kbar fl-ajruport ta' ħalfar. Fil-11 jintlemħu iktar ajruplani. Fis-Siena Esquart iktar ajruplani jibdew ġejjin minn naħiet ta' Taqali. Fis-sija ta' wal-nofsinhar jaqgħu il-bombi fuq il-villaġġ ta' Ħalluqa. Waħda mill-bombi taqa' fit-triq il-Papa Innoċenzju. Toqtol 25 ruħ minn 32 li kienu qed jiskennu fix-shelter. Hawnhekk imma kien ġara ta' April Street għawdejn. Mala, minn għalija, mhux ċert. Meta kienu werqu fix-shelter ġiet bomba bil-blast. Infaqaw il-ġwiebi u werqu n-nies. Niftakara fil-fatt hemm it-triq msemmija li ngħid April Street hemm kienu mietu ħafna ġo Biglin. Kull r-reġitina, nitlu riġuġa fija. Għawna kienu jadulu tal-ban semme karapaċċata u għakillu nfaqabir kienu mitu n-nista. Il-raġel semmi. Xiejt il-raġel tijak? Jiena ma konċ maħsuba. Ma konx maħsuba. din taf, ejden dax kien ġara. Najt April, u. Ġara. Imma ma nafx ġara. Ma t-tenix li waqt il-knisja. Le, ma nafx, jien ma konċaw. Le, iwa naf, imma laqas passedju l-kbir ma konċa, ma naf ġara. U hawnhekk fejn ninsab jien fit-triq Papa Innoċenzju tlieta kien propjament dan ix-shelter il-intradam u mitu nisfieħ. Inti, waħda mill-nies illi meta waqat il-bomba fid-9 ta' April tal-1942 Disa snin kelli. irrakkuntatna ftit xek tiftakar. X'niftakar? Bombay, nizlin, murdumin kif inuwaw. Malu bil-blat fuqna. Go, jien jisni mittu qomt, għax umbat tellewni ġifiri meta sebtruħu l-isptar, ġa kamra maħluqa. Unħarisna ħafna mejtin fl-art. U fuq sodda bla mitraħ, u bdejt naħjat. Ġifiri, inti ħazbuk mejta? Ħazmunu mejta mal-mejtin. Umbat tafawk fil-kamra mortwarja. U ximdejt naħjat ġem il-bib, fatħuħ daħlu jiġru. U ħarġu nixru minn ġew. Mela vera, jizek mittu qomt? Eżgu.